Prva prezentacija, pozivam evo Klaru Kranjčec i Perinu Žanetić sa temom Urbana zelena infrastruktura grada Zagreba, usporedba dviju gradskih četvrti. Hvala puno, dobar dan svima, moje ime je Klara Kranjčec. Kolegica Perina je ovdje s nama u prostoriji, ali evo temu ću iznijeti samo ja. Zaposlena sam kao asistent na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. Kolegica je s Agronomskog fakulteta, studij krajobrazne arhitekture. Nekako evo našli smo se kroz suradnju i pokušat ćemo vam predstaviti temu koja je zapravo ispreplitanje dviju tema kojima se obe bavimo. Kolegica bi trebala uskoro diplomirati na temi zelene infrastrukture Trešnjevke Sjever, dok se ja na svom doktoratu bavim park šumama, pa je tako došlo do ovog drugog odabira, odnosno gradske četvrti Maksimir. Za početak neću duljiti, vrlo kratak uvod u urbanu zelenu infrastrukturu. Dakle, ona se strateški planira. Ona je mreža prirodnih i poluprirodnih površina koja je projektirana i upravljena na način da pruža niz usluga ekosustava i unapređuje bioraznolikost. Uključuje zelene i vodene površine i druge fizičke elemente u kopnenim i vodenim područjima. U redu. Što se tiče koristi urbane zelene infrastrukture, one se vrlo jednostavno prema nekakvim podjelama koje nekakve čelne ustanove u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama koriste, dijele na okolišne, društvene i ekonomske. A ono što zapravo kolegicu i mene najviše ovdje zanimalo je upravo ta podjela na zelene i vodene površine i druge fizičke elemente u kopnenim i vodenim područjima. Definicija je dosta ovako otvorena interpretaciji, pa smo u principu pokušale to što bolje suziti i sami sebi definirati. Dakle, ponovo se pojavljuje još jedna definicija, kaže povezana mreža prirodnih i poluprirodnih elemenata, koja upravo spaja ove koristi i samu definiciju, kaže donosi pozitivne, u ovom slučaju nisu okolišne već ekološke, društvene i ekonomske benefite. Ako uzmemo rad koji je 2022. objavljen u autorstvu Peraković, Kamenečki, Hrdalo i Tomić-Reljić, vidjet ćemo da zelena infrastruktura, ovaj put urbanih područja, dakle ne definirana kao urbana zelena infrastruktura, usustavljena pod površine livada i šuma, rijeke, potoci, ribnjaci, prirodni rezervati ili drugi oblici zaštićenih prostora, parkovi, vrtovi, dvorišta, zeleni krovovi, vertikalni vrtovi, biopročistači, kišni vrtovi, živice, drvoredi, pješke, biciklističke staze i tako dalje. Dakle, što je recimo specifično za ovu podjelu, da ona u principu se veže i na onu koju smo prethodno vidjeli kada kaže da se radi o drugim fizičkim elementima. Dakle, ona uključuje i obnovljene i napuštena industrijska područja, sportske terene, dječja igrališta, čak trgove, otvorene prostore, javnih, poslovnih, škola, vrtića i slično, groblja, rasadnike, agrikulturna zemljišta te prijelaze za životinje. Što se tiče zelene infrastrukture grada Zagreba, ona je dosta dobro kartirana u smislu generalnog urbanističkog plana grada Zagreba. Nekakav zaključak je da su javne zelene površine izrazito neravnomjerno raspoređene, te čine svega 2% ukupne površine urbane cjeline Zagreba, dok kao ključne prostore trebamo svakako istaknuti Park prirode Medvednica, rijeku Savu s njenim potocima kao što su Dubravica, Vrapčak i mnogo drugih, park šume poput Maksimina, Dotrščine, Grmoščice, Jarun, Bundek, Savicu, ali i vrlo važne parkove koji se obično nalaze u središtu, a to su Zrinjevac i Ribnjak. Što se tiče mogućih metoda istraživanja i dosadašnjih istraživanja, urbana zelena infrastruktura uistinu se istražuje i kartira i nekako u principu obrađuje na različite načine. Mi smo pokušali istaknuti što je više metoda. Metoda za koju smo se mi za danas odlučili je GIS prostorna analiza, dakle radi se o kartiranju. Druga, daljinsko istraživanje, inače poznato kao remote sensing, koristi razne indekse, jedan od najpopularnijih je Normalized Difference Vegetation Index. Krajobrazna metrika, specijalna metoda Landscape Metrics, koja kvantitativnom analizom proučava povezanost zelene infrastrukture. Zatim terenska istraživanja koje onda procjenjuju stvarna stanja u realnom prostoru, analize dostupnosti,
To su često buffer analize, moguće i space syntax, analize ekosustavnih usluga koje se dakle odnose na ne znam, pardon, malo sam izgubila, regulaciju, pročišćivanje zraka i upravljanje, zatim sociološke analize poput anketa i intervjua, te analize urbanističkih planskih dokumenata koje onda u principu pregledavaju i na neki način kategoriziraju informacije. Dosadašnja istraživanja obuhvaćaju recimo ovaj Greenpeace-ovo istraživanje, razne doktorate pa i strategiju zelene urbane obnove grada Zagreba. Što se tiče prikupljanja prostornih podataka, odlučili smo se osloniti na 3 izvora. To su Geoportal grada Zagreba, OpenStreetMap i Copernicus, čija sučelja evo možete vidjeti ovdje. A što se tiče softvera, koristili smo program QGIS koji je besplatan i open source program koji se koristi za pregledavanje, uređivanje i analizu prostornih podataka, bilo da su oni vektorski ili rasterski. Što se tiče samog odabira gradskih četvrti, nekako on je, evo priznat ćemo, proizašao prije svega iz nekakvih subjektivnih postavki, zajedničkih interesa, ali na kraju i dosta zgodno jer u principu smo odabrali 2 gradske četvrti za koje smo u startu nekako shvatile da će vjerojatno jedna pokazati vrlo veliki postotak zelene infrastrukture i druga koja će pokazati malen postotak. Dakle, Trešnjevka sjever, urbana infrastruktura je fragmentirana i nedovoljno povezana. Karakteristični su manji parkovi i stambena dvorišta i ovdje važnost urbane zelene infrastrukture je izrazito lokalna. Gradska četvrt Maksimir, urbana zelena infrastruktura integrirana u izgrađene strukture i povezuje šire gradsko središte s prirodnim područjem Medvednice. Karakteristične su park šume, odnosno zeleni prsti Medvednice koji se spuštaju do grada, a važnost je, pogotovo park šume Maksimir, zapravo gradska. Dakle, nije isključivo na lokalnoj razini, već pokriva puno šire područje, možda čak i van grada. Možemo možda zaključiti da je ova različitost posljedica specifičnih okolnosti, što geografskih i fizički, ali također i povijesnog razvoja, ne samo grada u smislu njegovog širenja, već i urbanističkih odluka koje su se događale kroz povijest, pogotovo u 20. stoljeću. Sada ću vam predstaviti 4 analize koje smo kolegica i ja provele u programu. Svaka analiza razlikovat će se po tome koje smo podatke koristile. Dakle, analiza A oslanja se na tipove zelene infrastrukture i kao izvor uzima OpenStreetMap. Ovdje imamo nekakve tipove zelene infrastrukture koji su se mogli pronaći, a to su šuma, vrt, travnata površina, park, sportski teren, dječja igrališta, ali naravno i vodene površine, odnosno jezera u Maksimiru i vodotoci koji premrežuju obe četvrti. Rezultati su naravno očekivano apsolutno poražavajući. Što se tiče Maksimira, skoro 400 hektara ukupne površine zelene infrastrukture koja čini gotovo 26% ukupne površine četvrti, a površina zelene infrastrukture po stanovniku iznosi izrazito velik broj, odnosno 83 metra kvadratna. Što se tiče Trešnjevke, 31 hektar zelene infrastrukture, što je samo 5% ukupne površine gradske četvrti, odnosno površina zelene infrastrukture po stanovniku u ovom slučaju iznosi 6 metara kvadratnih. Analiza B oslonila se na korištenje i namjenu površina, odnosno podatke je vukla sa Geoportala Zagreb, pa ovdje možete vidjeti nešto drugačiji probir, odnosno tipizaciju od javnih gradskih površina, javnih gradskih površina, tematskih zona, gradskih park šuma, javnih parkova, također koridora vodotoka. Dakle, analiza B, vidjet ćete sada kako u principu dolazi do odmaka u rezultatima. Ovdje je ukupna površina zelene infrastrukture gotovo duplo veća, dakle 650 hektara, 43% ukupne površine, odnosno 137 metara kvadratnih po stanovniku. Za Trešnjevku sjever, nažalost, otprilike ista situacija, dakle oko 30 hektara, 5% ukupne površine i 5 metara kvadratnih po stanovniku. Analiza C preuzela je podatke sa portala Copernicus, odnosno ovdje ćemo zelenu infrastrukturu procjenjivati prema gustoći pokrova drveća.
Ono što je ova analiza zaključila je da je ukupna površina zelene infrastrukture 471 hektar, odnosno 30%, 100 metara kvadratnih po stanovniku. Trešnjevka sjever nešto više, 8 hektara i zelena infrastruktura po stanovniku 2 metra kvadratna. Analiza D oslonila se ponovo na geoportal, odnosno pokušali smo kolegica i ja ovdje uključiti jednu dodatnu komponentu, odnosno da ne gledamo zelenu infrastrukturu isključivo kao nekakvi prirodni prostori, odnosno da ju gledamo kroz zaštićene i evidentirane dijelove prirode, odnosno prostore koji su prirodi, ali ih smatramo puno vrjednijima. Ovdje su rezultati ponovo vrlo visoki za Maksimir, oko 600 hektara, 42%, 132 metra kvadratna po stanovniku, ali također i za četvrt Trešnjevka sjever u ovom smislu nešto više, jer očito su neki parkovi ipak vrlo vrijedni i zaštićeni, dakle 50 hektara, odnosno 9% i 10 metara kvadratnih po stanovniku. Poanta svega ovoga bila je da vam pokažemo koliko je jednostavno manipulirati podacima, odnosno koliko je teško odlučiti koji izvor podataka uzeti i za koji se nekako odlučiti da najviše odgovara stvarnom stanju. Pa smo ovdje paralelno pokazali dakle, gradsku četvrt Maksimir koju možete vidjeti već i na oko te različitosti u pokrivenosti. Što se tiče samog osvrta, odnosno ograničenja koje smo prepoznali iz analiza, dakle, vezane su uz nedostupnost i kvalitetu prostornih podataka, to je primarno i osnovno. Razlike su vrlo velike između službenih baza podataka, neslužbenih platformi kao što je OpenStreetMap i stvarnog stanja na terenu. Postoje također metodološka ograničenja koja uopće ne uzimaju u obzir ovu različitost u definicijama, odnosno ta urbana zelena infrastruktura toliko je kompleksna kao proces da uopće ne postoji mogućnost pojednostavnjivanja ili standardizacije tako kompleksnih procesa, pa je to dodatan zapravo nekakav izazov. Te kao 3 prostorna i vremenska ograničenja, naravno administrativne granice ne odgovaraju ekološkim procesima i promjenjive su kroz godišnja doba. Određena mjerenja će naravno utjecati o tome da li ih mjerite na ljeto ili recimo na zimu. Na kraju smo odlučile provesti integralnu analizu, dakle program QGIS vrlo jednostavno omogućuje, kako bismo rekli lijepo hrvatski, merđanje svih tih slojeva, dakle svi slojevi su preklopljeni i uzeta je jedna jedinstvena površina koju smo onda provele kroz ove pokazatelje za koje smo se odlučili, dakle ukupna površina zelene infrastrukture, udio zelene infrastrukture i površina zelene infrastrukture po stanovniku. Zaključit ćemo sa ovim rezultatima, dakle izrazito poražavajući za Trešnjevku sjever, 18 metara kvadratnih po stanovniku, odnosno 10% ukupne površine četvrti, dok Maksimir vjerujemo prednjači u slici Zagreba, ako nije prvi, vjerojatno je među prvih 5. Dakle, radi se o 50% udjela zelene infrastrukture u ukupnoj površini i 160 metara kvadratnih po stanovniku. Evo, ja se nadam da zadnji put palim i gasim, još imam samo zaključak. Evo, što se tiče nekakvog zaključka, analize ističu važnost integriranog pristupa prije svega u korištenju prostornih podataka i naglašavaju potrebu za sustavnim mapiranjem i redovitim održavanjem službenih baza. Dakle, stvarno stanje terena i povezivanje sa tim nekim digitalnim blizancem, možemo ga nazvati, je apsolutno ključno u provođenju bilo kakvih istraživanja. Usporedba, dakle, pokazuje značajne razlike u udjelu urbane zelene infrastrukture i zaštićenih prirodnih površina, koje uz ekološku funkciju često imaju i kulturnu povijesnu vrijednost u kontekstu ove dvije odabrane četvrti. A različite metodologije evaluacije urbane zelene infrastrukture, naravno možemo zaključiti, mogu dati različite rezultate i naglasiti različite aspekte. Količinu, povezanost, ekološku, društvenu vrijednost. Dakle, sve ovisi o tome što istražujemo i od kuda da zapravo vučemo podatke. Stoga je nužan sveobuhvatan, objektivan i interdisciplinarni pristup u istraživanju zelene infrastrukture i njenom mjerenju. Hvala puno na pažnji.
Evo, hvala Klara i hvala na strpljenju. Ispričavamo se zbog ovih tehničkih problema. Probat ćemo to sad riješiti. Zamijenit ćemo laptop pa ćemo prebaciti prezentacije. A evo vas molim ako ima kakvih pitanja za Klaru. Klara, ostanite još malo vezano na ovu temu. Slobodno. Pozdrav, Mateja Vuković iz Hrvatskih šuma. Imam samo pitanje, da li ste i vi razmišljali uvesti građane da vam daju informacije? Kao što smo slušali prezentaciju slično. Pa mislim da bi svakako bilo zanimljivo i korisno. Evo konkretno kolegica će u diplomskom radu pokušati objediniti sve te metode kojima mjerimo i istražujemo zelene površine, tako da će sociološki aspekt apsolutno biti jedan dio. Evo možda se Perina možda uključiti, tako će anketa biti nekakav dio istraživanja da se odmah pozove da reagirate, odnosno da budete ispitanici. Evo, apsolutno se slažem da je to važno. Ma dobro, se čujemo sve. Vas zbog snimanja samo. I da, kroz svoj diplomski rad planiram provesti radionicu sa stanovnicima Trešnjevke Sjever u smislu izrade kognitivnih mapa same četvrti, tako da i oni daju svoj doprinos analizama same četvrti i cijelog prostora. Da. Ok, evo ja se javljam, ja sam sa Trešnjevke Sjever, tako da možete na mene računati. Evo, jel ima još pitanja? Ako nema, bit ćemo onda ok s vremenom. Božo, kako stojimo? Aha, može. Dobar dan. Krunole Poglavice Šumarskog fakulteta. Mene zanima jeste li razmišljali o tome da iskoristite lidar koji je snimljen za cijelu Hrvatsku, da napravite filtriranje, klasifikaciju vegetacije i dobili ste sve. Razmišljali smo o tome, lidar je relativno nov, jel? Ali opet se oslanjamo na onu dostupnost. Možda sad evo, možemo kroz diskusiju ustvrditi u nekakvim okvirima studentskim pogotovo, ne znam koliko je to realno, odnosno koliko trebate uključenost nekakve institucije, odnosno opet ljudski faktor koji traži te podatke. Pa evo, sad evo, ne znam koliko je dostupan u tom smislu da ga sad evo možete otići downloader. Ja mislim da institucije bi mogle taj podatak dobiti svi. Mi na fakultetu smo dobili, tako i za istraživanje, tako da nije problem dobiti. Da. Uz zahtjev se zatraži, dođe se sa vanjskim diskom, brzo se dobije i to je to. Koliko memorije? Pa vanjski disk ne znam koliko. 15 terabita. Jel je? Da. To sam čekala, okej. Ono što sam ja možda htjela pitati, kad je sad već mikrofon kod mene, da li ste možda razmišljali, pa možda i uz neku suradnju, popikati apsolutno sva stabla i zapravo realno odrediti canopy coverage? Znači ne uz nekakve procjene, jer kao ok, neki shape file zelene infrastrukture, ali koliko je zapravo tih stabla i koliko ona zapravo rade sjenu i onda... Mislim da je apsolutno dobra ideja, ali opet se povlači ono pitanje što je krošnja, a što je teren. Gdje vi zapravo ne možete, onda morate preklapati nekakve modele, odnosno popikati sve krošnje, preklopiti ih opet s čim? Sa namjenom, sa nečim što je mapirano kao livada ili potok ili tako dalje. Tako da možda merđenjem bi se to moglo dobiti. Ne znam koliko katastar zelenila trenutno funkcionira dobro u smislu stvarnog stanja na terenu. Osobno mi se ovako to za nekakav doktorat ili tako nešto čini kao malo preambiciozan posao, odnosno prije je nekakav posao za institut koji to radi onda, jel? I ažurira, ali kad bi ti podaci bili dostupni, apsolutno. Ok, evo, završit ćemo sad s pitanjem. Dobro, ko još? Ajde, evo još jedno zadnje kratko, može. Pa evo, Kristina Komšo iz Ojkona. Zapravo bih htjela komentirati da je lani iskartiran cijeli grad Zagreb na pola hektara i stvarno je detaljno kartirana zelena infrastruktura, tako da su to možda neki podaci koje možete zatražiti od grada, pa ih uzeti onda u obzir i procijeniti stvarno stanje. Jel? Da, nekakav početak u principu tog integralnog pristupa gdje onda se može vidjeti kako... Da, ok. Pa da, evo, čisto da znate da postoje. Kod koga su ti podaci? Kod grada Zagreba, ili? Da. Zavod sad, nisam sigurna točno koji, ali možemo provjeriti. Pa. Da. Ok, super, hvala puno. Ok, Klara, hvala još jednom na strpljenju. Može.